وطن محبوب ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 10 марти соли 2026 дар бораи муассисаи давлатии академияи сайёҳии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон мутобиқи моддаҳои 52, 53 ва 128 кодекси мадании ҷумҳурии тоҷикистон ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. муассисаи давлатии академияи сайёҳии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъсис дода шавад. оиннома ва сохтори муассисаи давлатии академияи сайёҳии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон тасдиқ карда шаванд. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 10 марти соли 2026 дар бораи муассисаи давлатии донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон мутобиқи моддаҳои 52, 53 ва 128 кодекси мадании ҷумҳурии тоҷикистон ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. муассисаи давлатии донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъсис дода шавад. оиннома ва сохтори муассисаи давлатии донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон тасдиқ карда шаванд. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 10 марти соли 2026 дар бораи муассисаи давлатии донишкадаи иқтисоди ҷаҳон ва дипломатияи муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон мутобиқи моддаҳои 52, 53 ва 128 кодекси мадании ҷумҳурии тоҷикистон ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. муассисаи давлатии донишкадаи иқтисоди ҷаҳон ва дипломатияи муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъсис дода шавад. оиннома ва сохтори муассисаи давлатии донишкадаи иқтисоди ҷаҳон ва дипломатияи муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон тасдиқ карда шаванд. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. имрӯз аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муассисаҳои давлатии академияи сайёҳӣ, донишкадаи иқтисоди ҷаҳон ва дипломатия ва донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ба имзо расиданд. дар ҷаҳони имрӯз қудрати давлатҳо ба илму дониш ва ҷаҳонбинии шаҳрвандони онҳо вобаста буда маҳз насли хушсаводу донишманд ва соҳибилму соҳибтахассус метавонад рушди иқтисодию иҷтимоии ватани худро таъмин намояд. ин масъала зери таваҷҷӯҳи доимии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта бо истифода аз тамоми имкониятҳои мавҷуда ҳамасола дар кишвари маҳбубамон садҳо муассисаҳои нави таълимӣ сохта ба истифода дода мешаванд ва барои наврасону ҷавонон шароити замонавии илмомӯзӣ фароҳам мегардад. бо дар назар дошти афзалияти бештар пайдо намудани соҳаи сайёҳӣ, технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ дар рушди ҷомеа аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самтҳо иқдомҳои натиҷабахш амалӣ гардида истодаанд.
تأسیس این مؤسسه‌های تعلیمی را همچنین نشانه پیشرفت تاجیکستان در تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی از 25 ایول سال 2025 که با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قبول شده بود نامیدن ممکن است. محض همین تشبثکاری و پیشرفتی هاست که تاجیکستان با عضویت سازمان جهانی سیاحی و شهر دوشنبه با عضویت فدراسیون جهانی شهرهای سیاحی پذیرفته شدند. اعلام گردیدن شهر دوشنبه پایتخت سیاحی کشورهای سازمان همکاری اقتصادی برای سالهای 2020-2021 برای خط یونسکو داخل گردیدن موضعهای تاریخی و ارزش‌های فرهنگی ملی از جمله دستاوردهای نظررس کشور عزیزمان در این ساحه میباشد. با ابتکار سرور دولت محترم امامعلی رحمان سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و سال 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده استراتژی رشد سیاحی برای دوره تا سال 2030 قبول کرده شد که این تدبیرها برای رشد ساحه سیاحی در مملکت تکانی جدی بخشیدند. در این سمت با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی رشد ذهنی صنعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 قبول گردیده. در آن هدف‌های اساسی از جمله رشد انفراستراکچور رقمی، آماده‌سازی متخصصان ساحه ذهن صنعی، تطبیق ذهن صنعی در اقتصادیات، استفاده تکنولوژی‌های ذهنی در اداره دولتی و رشد تحقیقات علمی در ساحه ذهن صنعی پیشبینی گردیدند. در این روند جهت آماده نمودن متخصصان صاحب کسب، زباندان و دارای دانش‌های زمانوی در بخش و ساحه‌های بالا ذکر با اقدام نوبتی پیشوای ملت در نزد دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تأسیس یافتن مؤسسه‌های دولتی اکادمی سیاحی، دانشکده اقتصادی جهان و دیپلماتیا و دانشکده تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی ادامه سیاست معارف پرورانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان محسوب یافته برای صاحب کسب گردیدن جوانان امکانیت‌های نو را فراهم می‌آورند. صنعت محرک پیشرفت کشور. رشد ساحه صنعت قدم استوار به سوی اقتصادیات قوی و زندگی بهتر. عملی شوی هدف‌ها، تدبیر اندیشی‌ها و تعریضی لایحه‌های نوی صنعتی در مملکت. لباس ملی آینه فرهنگ و هویت ملت تاجیک با دستان پرهنر زنان هنرمند متاع به اثر زیبا تبدیل می‌یابد. گلدوزی و نقش و نگارها باشد تاریخ و عنعنه‌های ملت را زنده نگاه می‌دارد. هماهنگی در ترغیب لباس‌های ملی. امروزها دهقانان با استفاده از تجربه‌های نو، تکنیک‌های معاصر و اصول‌های پیشرفته کشاورزی برای بلند برداشتن حاصلنوکی تلاش می‌کنند. چاره‌های سریع عامل فراوانی محصولات. اهمیت کبودی‌زادکنی در حفظ محیط زیست و سلامتی جامعه. امروزها معرکه‌های نهالشینانی در گوشه و کنار کشور وسعت یافته. صدها نهال شینانده می‌شوند تا فردای دیار باز هم سبز و خرم گردد. ادامه اقدام سبزگردانی در مملکت. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. ҳимояи хатти сарҳади давлатӣ барои ҳар афсару сарбоз на танҳо масъулият, балки бузургтарин шарафу ифтихор аст, чун иҷрои дурусти ин рисолат бозгӯи садоқат ба савганди ҳарбӣ, садоқат ба ватан ва садоқат ба миллат маҳсуб меёбад. самараи ҳамин садоқат ва муҳаббати пойдори афсарону сарбозони ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар аст ки имрӯз миллати мо дар фазои осоиштаи ватани маҳбуб умр ба сар мебаранд. аҳамияти ҳимояи марзи ватан дар шаҳри Қурбонзода. ҳифзи хати сарҳадӣ яке аз рукунҳои асосии пойдории давлат ва амнияти миллӣ ба шумор меравад. сарҳад на танҳо хати ҷуғрофӣ дар харита, балки рамзи истиқлол, ваҳдат ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ мебошад. таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад ки ҳар давлате ки марзҳои худро устувор ҳифз менамояд, заминаи рушду тараққӣ ва зиндагии орому осоиштаи мардумро таъмин мекунад. дар шароити ҷаҳони пуртазод ва таҳдидҳои муосир, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, қочоқи силоҳ, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва дигар зуҳуроти номатлуб, масъулияти ҳифзи сарҳад боз ҳам бештар мегардад.
тоҷикистон ки дорои марзи тӯлонӣ бо кишварҳои ҳамсоя мебошад ба масъалаи таҳкими амнияти сарҳад аҳамияти аввалин дараҷа медиҳад. махсусан марзи тоҷикистону афғонистон ҳамчун яке аз қитъаҳои муҳими амнияти минтақавӣ арзёбӣ мегардад. дар ин замина нақши қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бисёр муҳим ва сарнавиштсоз аст. хизматчиёни ҳарбӣ бо садоқат ба савганди ҳарбӣ ва ватан шабонарӯзӣ дар шароити душвори иқлимӣ ва ҷуғрофӣ марзубуми кишварро ҳифз менамоянд. омодабошии ҷангӣ, интизоми қатъӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ омили асосии иҷрои муваффақонаи вазифаҳои хизматӣ ба шумор меравад. дар ин рисолати душвор вале пурмасъул саҳми қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар таъмини амнияти давлатӣ назаррас аст. ман сарбози қаторӣ раҳмонзода шодмони нуриддин бо азми иродаи қавӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ метавонам гӯям ки имрӯз ҷавонони саодатманди диёр аз тамоми шаҳр ноҳияҳои азизамон тоҷикистон яъне ҷамъ шуданд, камари ҳиммат баста пеш аз ҳама барои садоқат ба халқи худ ва сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин рисолатро дар назди халқи худ сарбаландона иҷро менамоянд. ҳар як ҷавон, ҳар як сарбоз бояд пеш аз ҳама ташаббускор бошад. ташаббускорӣ ва созандагӣ кардан ба ватан аз меҳру муҳаббати садоқати ҳар як ҷавони бонангу номуси ин миллат дар дилаш акси садо мезанад. сарҳадбонон на танҳо марзро муҳофизат менамоянд, балки дар мубориза бо ҷиноятҳои фаромилӣ, пешгирии таҳдидҳои террористӣ ва таъмини суботи ҷомеа нақши фаъол доранд. онҳо сипари боэътимоди давлату миллат ҳастанд. таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар дар партави сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии давлат сурат мегирад. бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон, заминаҳои моддию техникии қисмҳои ҳарбӣ тадриҷан беҳтар гардида сатҳи омодагии касбии афсарону сарбозон боло бурда мешавад. ин тадбирҳо барои таҳкими амнияти миллӣ ва пойдории сулҳу субот мусоидат менамоянд. сулҳу осоиштагӣ неъмати бебаҳоест ки бо заҳмату ҷонисориҳои фарзандони содиқи ватан ҳифз мешавад. агар имрӯз дар кишвар фазои оромӣ, рушди иқтисодӣ, ободкориҳо ва пешрафти соҳаҳои гуногун ба назар мерасад, ин пеш аз ҳама натиҷаи суботи сиёсӣ ва амнияти устувор аст. ва ин субот бевосита ба фаъолияти босамари ниҳодҳои қудратӣ ва қувваҳои мусаллаҳ вобастагии зич дорад. дар ин баробар тарбияи ҳисси ватандӯстӣ миёни ҷавонон аҳамияти махсус дорад, зеро насли ҷавон идомадиҳандаи рисолати муқаддаси ҳифзи марзубуми кишвар мебошанд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби мардонагӣ, шуҷоат ва масъулият аст ки ҷавононро ба рӯҳияи садоқат ба давлату миллат тарбия менамояд. дар маҷмӯъ ҳифзи сарҳади давлатӣ кафили амнияти миллӣ ва рушди устувори ҷомеа мебошад. қувваҳои мусаллаҳ бо иродаи қавӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ барои пойдории сулҳу осоиштагӣ хизмат менамоянд. арҷ гузоштан ба заҳматҳои онҳо ва таҳкими ҳамкории ҷомеа бо ниҳодҳои мудофиавӣ вазифаи ҳар як шаҳрванди бо нангу номус аст. зеро сарҳади устувор давлати пойдор ва давлати пойдор зиндагии осудаи мардум аст. беҳсозии вазъи соҳаҳои иқтисоди миллӣ бо истифодаи самараноки захираву иқтидорҳои молиявӣ, истеҳсолӣ ва табиии кишвар тақозои замон аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешбурди сиёсати самаранок хосан татбиқи барнома ва нақшаҳои ҳадафноки рушд пеш меравад. инак дар асоси ҳадафҳои мушаххаси ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ нишондиҳандаҳои рушд ва дастовардҳо ба қайд гирифта мешаванд. дастовардҳо ва дурнамои бахши соҳибкориро Фахриддини Муҳаммадюсуф шарҳ медиҳад. ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ нишондиҳандаҳо ва ҳам дурнамои рушд барои оянда нек арзёбӣ мешавад. инак дар таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 нахоз имконоту иқтидорҳои мавҷуда навтаъсисёбанда, инчунин тағйирёбии эҳтимолии иқтисодиёти ҷаҳон ва омилҳои берунаи ба иқтисодиёти кишвар таъсиркунанда байнобат гирифта шуданд. чуноне ки аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ бармеояд, суръати рушди иқтисоди миллӣ дар соли 2026 накам аз 8% бояд таъмин гардад. ҳиссаи бахши хусусӣ дар истеҳсоли мулҳо 80% ва дар таъмини шуғли аҳолӣ 70%-ро ташкил медиҳад.
бахши хусусӣ ҳамчун қувваи пешбарандаи рушди кишвар эътироф гардидааст. Ин аст ки оянда низ ҳукумати мамлакат ҷиҳати осон намудани дастрасии бахши хусусӣ ба захираҳо, хизматрасониҳои давлатӣ, иттилоот, воситаҳои арзони молиявӣ, технологияҳо барои баланд бардоштани рақобатнокӣ, таҳияву татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва таҳкими мавқеъ дар бозорҳои ватаниву хориҷӣ тадбирҳои муассир меандешад. ин аст ки дар замони кунунӣ соҳибкории тиҷоратӣ ба соҳибкории истеҳсолӣ мубаддал гардида, нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ зиёд ва ҷойҳои нави корӣ таъсис меёбанд, ки ба иқтисодиёти кишвар таъсири мусбат дорад. бо дар назардошти идомаи ислоҳот ва зарурати тақвияти дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ, ҳукумати мамлакат вазифадор шудааст, ки барномаи нави рушди маъмурикунунӣ андоз барои солҳои 2026-2030-ро дар муҳлати кӯтоҳ қабул ва татбиқ намояд, ки бо шаффофияту соддагардонии низом бахши соҳибкории истеҳсолиро дар кишвар боз ҳам рушд хоҳад бахшид. дар асоси стратегияи миллии саноатикунунӣ бо суръат дар 7 соли охир, яъне солҳои 2019-2025 беш аз 2600 корхонаи саноатӣ фаъол гардида, зиёда аз 87 000 ҷойи корӣ муҳайё шудааст. масалан, танҳо соли 2025 400 корхонаи истеҳсолӣ ба фаъолият оғоз намуд. ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди Файзи Гач аз соли 2010 инҷониб ба истеҳсоли маҳсулотҳои хушки сохтмонӣ машғул мебошад. ҷамъият боз тасмим гирифт, ки дар навбати худ як хати технологияи нав бо истеҳсоли блокҳои гаҷӣ, ки бо технологияи навтарин муҷаҳҳаз гардонида шудааст, имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳад. ҷамъият тасмим гирифтааст, ки дар навбати худ хати истеҳсолиро бозам васеъ намуда бо ҷойҳои кори доимии шаҳрвандонро таъмин намояд. дар заминаи тадбирҳои саноатикунунӣ бо суръати кишвар дар 7 соли охир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа 2.5 баробар афзоиш ёфта, дар соли 2025 ба 66 миллиард сомонӣ расонида шуд ва суръати рушди соҳаи саноат дар соли 2025 22%-ро ташкил дод. ҳоло тасмимҳо бо истифода аз тамоми иқтидору имкониятҳо баҳри таъмини рушди воқеии соҳа, яъне дар давоми 5 соли минбаъда дар сатҳи накам аз 25% равона шудааст. бо чунин ҳадаф корхонаҳои истеҳсолӣ, хоса коргоҳҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти рақобатпазири сохтмонӣ фаъолияти худро таҳким бахшида, хатҳои нави истеҳсолиро фаъол мегардонанд. натиҷаи самарабахши ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ, инак сармоягузорӣ ва муҳайё кардани имконот барои фаъолияти густурдаи соҳибкорон. дар заминаи шароити муҳайё гардида, имрӯз корхонаҳои нави истеҳсолӣ фаъол гардида, ҷойҳои нави корӣ таъсис меёбанд. фахриддин муҳаммадюсуф, Бовдур Қурбонзода, ахбор. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Хорух корҳои сохтмонӣ вусъат доранд. яке аз чунин иншооти бунёдшаванда ин боғи фарҳангиву фароғатии дуои модар мебошад, ки ҳоло дар он корҳои сохтмонӣ бо ҷалби коргарони маҳаллӣ идома дорад. гузориш дар ин хусус. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вусъат бахшидани созандагию ободонӣ дар шаҳри Хорух, корҳои бунёдии иншооти нави иҷтимоӣ ва инфраструктурӣ бо суръат идома дошта, шароити зиндагии аҳолӣ беҳтар гардида истодааст. яке аз чунин иншоот боғи фарҳангиву фароғатии дуои модар мебошад, ки дар арафаи таҷлил сазовор аз 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд мегардад. боғи мазкур дар маҳаллаи Носири Хусрав дар мавзеъе бунёд мегардад, ки қаблан зери хатари тармафароӣ қарор дошт. бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух ҷиҳати беҳтар гардондани ин мавзеъ тадбирҳои лозимӣ андешида шуда, мутобиқи нақша сохтмони боғ то моҳи августи соли 2026 пурра анҷом хоҳад ёфт. бояд гуфт, ки дар боғи мазкур ҷойҳои махсус барои истироҳату фароғати сокинон муҳайё карда шуда, ин мавзеъ ба ҷои тамошобоб мубаддал хоҳад гашт. сохтмончиён кӯшиш бар он доранд, ки корҳои бунёдиро бо сифати баланд ва сари вақт ба анҷом расонанд. боғи фарҳангии фароғатии дуои модар аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух тибқи нақша чорабиниҳо рафта истодааст. корҳои сохтмонӣ аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Амир Рамза пеш бурда истоданд. айни замон бошад зиёда аз 20 нафар коргар дар ин иншоот корҳои сохтмониро пеш бурда истоданд. лоиҳа бо дар назардошти меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ таҳия шуда, муҳити сабзу зебо ва роҳравҳои барҳаворо дар бар хоҳад гирифт. дар боғ дарахтони ороишӣ, чароғҳои равшандиҳандаи муосир, нишастгоҳҳо ва майдончаҳои истироҳатӣ насб мегарданд. сохтмони боғи мазкур бо дастгирии сохтмончиёни ботаҷриба дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонда шуда, ба яке аз гӯшаҳои зебои шаҳри Хорух барои сайру гашт ва истироҳати сокинон табдил хоҳад гашт. маврид ба зикр аст, ки бунёди чунин
чунин маконҳо иқдоми саривақтӣ буда ҷиҳати зебоигардонӣ ва рушди инфраструктураи шаҳри Хорух мусоидати хубе дорад. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, шаҳри Хорух. Ахбор. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бунёду азнавсозии синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ ба нақша гирифта шуда, бо саҳми сокинону соҳибкорон корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. масъулин азм доранд, ки ҷашнҳои миллиро бо дастовардҳои назаррас истиқбол намоянд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза пайдо карда, сокинону соҳибкорон зери таъкидҳои ободкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёду азнавсозии муассисаҳои таълимӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил саҳми арзанда гузошта истоданд. дар заминаи анҷоми иқдомоти ободкорӣ сокинони ҷамоати деҳоти Вахшони ноҳия тариқи ҳашари дастаҷамона дар назди муассисаи таълимии рақами 17 сохтмони бинои дуошёнаи иловагии таълимиро бо назардошти 12 синфхона ва утоқи кории муаллимон ба роҳ мондаанд, ки айни замон корҳои сохтмонӣ дар ин самт бо маром идома дорад. тавре иттилоъ дода шуд, бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бино барои хонандагони муассисаи мазкур 680 ҷойи нишаст дар ду баст муҳайё мегардад. бахшида ба ҷашни 35-солагӣ ҷашни таърихии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон синфхонаҳои иловагӣ ва биноҳои иловагӣ сохта ба истода мешавад. ҳамзамон дар заминаи ҷамоатҳои деҳоти дӯстӣ, ҷамоати деҳоти Вахшон сохтмони боғчаи бачагона бо маром идома дорад ва ҳамчунин ба нақша гирифта шудааст, ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 78 синфхонаи иловагӣ дар назди 13 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 4 боғчаи бачагона сохта ба истода мешавад, ки ин барои баланд бардоштани сатҳу сифати дониш ва раванди таълиму тарбия басо муҳим мебошад. дар ҳудуди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 64 муассисаи таълимӣ ва 7 муассисаи томактабӣ фаъолият дошта, тибқи нақша айни замон дар назди 14 муассисаи дигар бунёди 78 синфхона сохтмонаш идома дорад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақам 23 733 хонанда таҳсил мекунанд. бинобар сабаби нарасидани ҷойи нишаст бо дастгирии шахсони саховатманд сокинони деҳа 4 синфхонаи иловагӣ сохта ва истифода дода мешавад. баъди истифода додани синфхонаҳои иловагӣ мушкилоти ҷойи нишаст аз байн меравад. сокинону соҳибкорони ноҳия дар баробари сохта ба истифода додани муассисаҳои таълимӣ ба бунёди муассисаҳои томактабӣ низ таваҷҷӯҳи хоса равона карда, дар ин замина дар ҷамоати деҳоти Вахшон сохтмони як муассисаи томактабии дигар бо фарогирии 100 нафар кӯдак идома дорад. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Ахбор. ҷаласаи комиссияи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон доир гардид. дар ҷаласа масъалаҳои тақвияти ҳамкории сохторҳои марбута, пешгирии ҳолатҳои савдои одамон ва баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. гузориши ҳамкорони мо. дар доираи баргузории ҷаласаи сайёри байниидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамон нимаи дуюми рӯзи 9 март дар толори театри вилоятӣ ба номи Меҳрубон Назарови шаҳри Хорух ҷаласаи навбатӣ бо иштироки муовини якуми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ҷаласа ҳамчунин омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хорух, омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Хорух, ноҳияи Шуғнон ва дигар кормандони иdoраву муассисаҳо иштирок намуданд. қайд гардид, ки савдои одамон яке аз мушкилоти ҷиддии ҷомеаи муосир ба ҳисоб меравад. ин падида ба поймол гардидани ҳуқуқу озодиҳои инсон оварда мерасонад ва ба ҳаёт ва шаъну шарафи одамон зарари калон мерасонад. раиси комиссияи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовин якуми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон зимни баромад роҷеъ ба хатари савдои одамон, паёмадҳои он, истисмори одамон, поймол кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва муборизаи дастаҷамона бо ин зуҳуроти
حرکتی نامطلوب ابراز اندیشه نمود. قیدگردی که سودای آدمان یکی از جنایت‌های وزنین بین المللی به حساب می‌رود که باعث پایمال گردیدن حقوق و آزادی‌های اساسی انسان می‌گردد. همچنین در جلسه وابسته به بعضی مسائل دیگر طلب خصوصا فعالیت حرکت و سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی، رادیکالیسم دینی، خرافات پرستی، افراط‌شوی جامعه، قاچاق غیر قانونی سلاح و اسلحه، تقلید به فرهنگ بیگانه، معاملات غیر قانونی مواد مخدر، خودکشی، سحر و جادوگری و پیشگیری از دیگر پدیده‌های نامطلوب جامعه تبادل نظر کرده شده. به طریق نوار بسیاری از جنایت‌هایی که از طرف شهروندان مملکت صادر شدند و دست به کردارهای نامطلوب زدند منظور اهل تالار گردانده شدند. در این ضمن از اشتراکداران دعوت به عمل آورده شد تا در کارهای آبادی و سازندگی، پیشگیری از پدیده‌های نامطلوب، بلند برداشتن سطح معرفت اهالی، گسترش دادن کارهای تربیوی و معرفتی، اهمیت وطن دوستی، احترام به قانون و مسئولیت شهروندان، سهم گذاشتن به آبادی میهن و دیگر کارهای نیکو سازنده سهم بیش از پیش گذارند. پس از برآمد رئیس کمیسیون بین اداروی عاید به مقاومت به سودای آدمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر خاروق فکر و عقیده‌های خود را درباره پیشگیری سودای آدمان، تامین ولایت قانون و مبارزه با ظهورات نامطلوب جامعه از قبیل تروریسم و اکستریمیسم و دیگر روندهای خلاف حیات بیان نمودند. коррупсия яке аз мушкилоти ҷиддии ҷомеа ба ҳисоб рафта ба рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар таъсири манфӣ мерасонад. бо мақсади пешгирии ин падидаи номатлуб дар ноҳияи шаҳри нав мулоқоти масъулин бо сокинон баргузор гардид. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав мулоқоти намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои ҳисор бо аҳли ҷамоатчигӣ баргузор гардид. ҳадаф аз баргузории ин чорабинӣ баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва тақвияти мубориза бар зидди коррупсия дар ҷомеа арзёбӣ карда шуд. дар ҷараёни мулоқот намояндагони мақомоти марбута доир ба чораҳои андешидашуда дар самти пешгирӣ ва ошкорсозии ҳолатҳои коррупсионӣ маълумот пешниҳод намуданд. қайд гардид ки мубориза бар зидди коррупсия танҳо ба фаъолияти мақомоти давлатӣ маҳдуд намешавад, балки иштироки фаъоли шаҳрвандон дар ин раванд аҳамияти калон дорад. дар қисми саволу ҷавоб сокинон масъалаҳои худро ба миён гузошта посухҳои мушаххас гирифтанд. масъулин таъкид карданд ки барои ҳамкорӣ бо ҷомеа ҳамеша омода буда ҳар як муроҷиати шаҳрвандон дар доираи қонун баррасӣ карда мешавад. дар фарҷом иштирокчиён чунин мулоқотҳоро барои баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҳуқуқӣ ва таҳкими фазои шаффофият дар ҷомеа хеле муҳим арзёбӣ намуданд. бо вуҷуди фаро расидани фасли баҳор дар нимаи аввали моҳи март дар кишвар ҳаво ноустувор шуда дар чанд минтақа бориши борон ва барф ба қайд гирифта шуд. ин тағйироти обу ҳаво бори дигар нишон медиҳад ки пешгӯии дақиқи мутахассисон барои омодагии аҳолӣ ва соҳаҳои гуногун аҳамияти муҳим дорад. мавзӯъро ҳамкорамон зоишои тағоимурод шарҳ медиҳад. дар нимаи аввали моҳи март дар кишвар тағйирёбии назараси вазъи обу ҳаво ба мушоҳида расид. бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносӣ дар ин рӯзҳо ҳаво ноустувор гардида дар бисёр минтақаҳо бориши борон ва барф ба қайд гирифта шуд. тибқи маълумоти пешниҳодшуда воридшавии массаҳои ҳавои сард ба қаламрави кишвар боис гардид ки ҳарорати ҳаво нисбат ба рӯзҳои қаблӣ паст шуда боришот афзоиш ёбад. дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳӣ бориши барф бештар ба мушоҳида расида роҳҳо ва манзараҳоро дубора ранги зимистона бахшид. гарчанде фасли баҳор оғоз ёфтааст, таъсири ҳавои зимистона ҳанӯз пурра аз байн нарафтааст. мутахассисони соҳа таъкид мекунанд ки чунин тағйироти обу ҳаво барои ин давраи сол ғайриоддӣ нест. дар минтақаҳои кӯҳии кишвар махсусан дар нимаи аввали баҳор ворид шудани фронтҳои ҳавои сард метавонад боиси бориши барф гардад. ин раванд агар ба ташаккули захираҳои обӣ дар дарёҳо мусоидат кунад, аз ҷониби дигар ба соҳаи кишоварзӣ ва боғу тогзорҳо зарар мерасонад. дар баробари ин бориши барф ва борон метавонад ба баъзе соҳаҳо таъсири муваққатӣ расонад. масалан дар роҳҳои кӯҳӣ ҳаракати нақлиёт мушкилтар шуда аз ронандагон эҳтиёткорӣ бештар талаб карда мешавад. ҳамчунин деҳқонон бояд бо назардошти тағйирёбии ҳарорат корҳои кишоварзиро ба нақша гиранд. дар маҷмӯъ бориши барф дар рӯзҳои 10 ва 11 март
نه تنها پیشگویی اگنتی آب و هواشناسی را تصدیق کرد بلکه بار دیگر اهمیت پیشگویی دقیق وضع آب و هوا را نشان داد، زیرا اطلاعات سریع به اهالی و ساحه‌های گوناگون اقتصادی امکان می‌دهد که به تغییرات طبیعت آماده باشند و از تاثیر منفی احتمالی پیشگیری نمایند. از سال 2025 در نتیجه زحمت پرثمر دهقانان حجم استحصال محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خوجکداری ولایت سوخت به بیشتر از 4 میلیون تن برابر گردید. خوجکداران ولایت با مقصد تامین فراوانی بازار استعمالی از این حساب در انبار و سردخانه‌ها در حجم معین کارتوشک، پیاز، سبزی و دیگر نمود محصولات کشاورزی را ذخیره نمودند. حالا بازار استعمالی از این حساب تامین کرده می شود. معلومات بیشتر در گزارش همکارانمان. با توجه به تاکیدهای دائمی رهبر دولت محترم امامعلی رحمون اوید به ذخیره مال و محصولات برای دوره‌های منبعده، خوجکداران ولایت سوخت اساساً از امکانات و اقتدارهای انبار و سردخانه‌های زمانوی که طی سالهای اخیر بنیاد آنها وسعت یافته است وسیع استفاده می‌برند و از این حساب بازار استعمالی را در فصل‌های زمستان و بهار با محصولات تر و تازه کشاورزی تامین می‌نمایند. با مقصد تامین فراوانی بازار تیرماه سال 2025 در انبار و سردخانه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت در حجم ضروری محصولات کشاورزی ذخیره کرده شد. اقدام مذکور امکان می‌دهد که ثمر مهنت دهقانان در انبار و سردخانه‌ها بی‌تلف نگاه داشته شود. همزمان در حالت افزایش طلبات اساساً فصل‌های زمستان و بهار که محصولات برای فروش به بازار برآورده می‌شود، ارزش آن معتدل خواهد بود. در ولایت سوخت برای ذخیره محصولات 50 سردخانه زمانوی، بیشتر از 100 انبار کلان و مقدار زیاد انبارهای خوجگی‌های دهقانی و شخصانی علاهیده استفاده می‌شوند. حالا در این انبار و سردخانه‌ها در حجم ضروری پیاز، کارتوشک، سبزی، انگور و دیگر نمود محصولات کشاورزی ذخیره کرده شده است. خصوصا در انبارهای ناحیه‌های کوهستان مسجح و دیوشتیچ حجم زیادی کارتوشک که حاصل سال گذشته میباشد ذخیره کرده شده است و از این حساب خوجکداران همه روزه بازار استعمالی را با این نوع محصولات تامین می‌نمایند. در شهر و ناحیه‌های استرافشان، باباجان غفورов، سپیتامین، جبار رسولов باشد بیشتر پیاز ذخیره کرده شده است و نظر به سالهای پیشین نرخش هم ارزانتر ارزیابی می‌شود. فراوانی بازار استعمالی از فعالیت گرمخانه‌ها نیز وابستگی زیاد دارد. حالا در ولایت سوخت زیاده از 500 گرمخانه موجود بوده، از این حساب بازار استعمالی با سبزیجات خصوصا پمیدور و بادرینگ تامین کرده می‌شود. دوام سالهای اخیر در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در برابر گرمخانه‌های معمولی میدان گرمخانه‌های اینواسیونی زیاد گردیده. در سمت کشت و پرورش زراعت و استحصال محصولات کشاورزی دهقانان از راه اصول‌های نو و تکنولوژی زمانوی استفاده می‌برند. بنیاد گردیدن گرمخانه‌های اینواسیونی در شهر و ناحیه‌های پنجکند، باباجان غفورов، سپیتامین، جبار رسولов، کنیبادام و اسفره از تجربه ثمرآور خوجکداران ولایت به حساب رفته. با عملی گردیدن این تدبیر معلوم شد که استفاده تکنولوژی معاصر در شرایط گرمخانه باعث فراوان حاصلی می‌گردد. در این شب و روز که هوا نسبتاً سرد است، خوجکداران جهت تلف نیافتن حاصل گرمخانه‌ها تدبیرهای مهم اگرتکنیکی را عملی می‌نمایند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. ساکنان جماعت دهات دهموی ناحیه جبار رسولов قطعه‌های زمین نزد حولگی را ثمراناک استفاده می‌برند. در اکثر خانواده‌ها با تشکیل گرمخانه‌های خرد و استفاده اصول کشتی زیر پلانک پرورش سبزیجات، کبودی و کارتوشک به راه مانده شده است. گزارش در این خصوص. برای اویله‌ها در برابر دیگر شغل‌های کاری در قطعه‌های نزد حولگی به راه ماندن کشت و پرورش سبزیجات از واسطه‌های در وقت‌های خولگی با کار تامین بودن اعضای اویله درآمد علاوه‌ای به اقتصادی خانواده به حساب می‌رود. تجربه ساکن جماعت دهات دهموی ناحیه جبار رسولов وای میرزا پولوزاده در استفاده زمین نزد حولگی نظررس است. با همسر و فرزندان و دیگر اعضای اویله در قطعه نزد حولگی 3 نوع زراعت کش نمودند که در یک سال 3 حاصل به دست می‌آورند. ساکنان ناحیه جبار رسولov از قطعه‌های نزد حولگی خود ثمراناک و عاقلانه استفاده برده استادیم. ما حاضر در خانه پولاتوف با مرزا قرار داریم و در نزد حولگی خود کبودی ها، پیاز، سیر پیاز و کارتوشک زیر پلانکا کش نموده است که
زمین خالی موجود نمی باشد و زمین خود را سمرناک و عاقلانه استفاده برده ایستاده است. کارتشک من از زیر پلانکا کاشته شده است. ماهی مای بعد اوزی پاپورا که تهیه میشد بعدی وای با دو حاصل دیگر گرفتن ممکن است بعدی کارتشک. бекмурод ҳоҷизода дигар сокини ҷамоати деҳоти деҳмой бошад дар қитъаи назди ҳавлигӣ гармхонаи хурд ташкил намудааст. таври таъкид гардид дар шароити тағйирёбии иқлим ташкили гармхонаи хурд ва парвариши маҳсулоти талаботи аҳолӣ таъмини бозор бо маҳсулоти худӣ ва арзон ва буҷаи хонаводаҳо манфиат меоварад. ҳамчунин дар ин оила аз ҳисоби кишти шолӣ дар соҳили дарёи сир захираи зиёди биринҷ мавҷуд аст. дар ҷамоати деҳмой мо медонем тамоми сабзавоти барвақта парвариш карда мешавад. мана аллакай дида истодем ки аллакай кабудия гирифта ҷояш ба мана помидори барвақта кордага аллакай ҳосили ин охири апрелу сари майба тайёр мешавад. 57 ҳамихилак назди ҳавлигӣ гармхонака дорем ки то мавсуми киштикори асосира мо ду бор ҳосил мегирем. чунин таҷрибаҳо истифодаи самараноки замин ташкили гармхонаҳои хурд дар ҷамоати деҳоти деҳмой аз ҷониби сокинон васеъ истифода бурда мешавад. дар қисме аз гармхонаи назди ҳавлигӣ парвариши кабудиҳо ва аз тухми омода кардани кӯчади помидор бодирин қаламфурро ба роҳ монданд ки дар аввали фасли баҳор барои кишти помидор дар заминҳои кушод хоҷагиҳои ёрирасон ва деҳқонон харидорӣ менамоянд. дар ҷамоати деҳмой дар ноҳияи ҷаббор расулов дар қитъаҳои назди ҳавлигӣ 5 гектар гармхона ташкил шудааст. гармхонаҳо кӯчати помидор, карам, сабзавот ҳамин чизҳои тайёр мекунанд. хоҷагии деҳқонибо мешинонад, заминҳои калонбе мешинонад. ҳамин оилаҳо лимон, сабзавот, кӯчатҳои тайёр карда парвариш карда даромад мегиранд. ба иттилои масъулин дар ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияи ҷаббор расулов баробари чорвопарварӣ истифодаи босамари қитъаҳои назди ҳавлигӣ ҳамзамон 57 гармхонаи хурд аз тарафи аҳолӣ ташкил шудааст. таври оилаҳо иброз медоранд мавҷуд будани имконияту шароит истифода кардани қитъаи назди ҳавлигӣ парвариши сабзавот истифодаи таҷрибаҳои пешқадам барои иқтисодиёти оила даромади иловагӣ меорад. бо ташаббуси сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар даврони соҳиби истиқлолӣ арзишҳои фарҳангию моддии маънавии тоҷикон ба таври шоиста ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ мешаванд. хушбахтона чунин як фарҳанги гаронмояи миллати тоҷик 10 декабри соли 2025 зимни иҷлоси 20 кумитаи байниҳукуматии мероси фарҳанги ғайримоддии юнеско дар шаҳри деҳлии нав номинатсияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон фарҳанги суманакпазӣ ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии юнеско ворид карда шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҷаҳонгир сафарализода. суманак дар ҷӯш мо кафча занем, дигарон дар хоб мо дафча занем. суманак рамзи назру ниёз ба пешвози баҳор, наврӯзу соли нав аст. ҳангоми пухтани он занону модарон таманно менамоянд ки соли нав бо файзу баракат шавад. дар чунин ҳолат суманак намоди фаровонӣ ва бурдбории зиндагии ояндаи инсон аст. пухтани суманак вақти зиёдро мегирад. занону духтарон онро дастаҷамона мепазанд ки ин як нав таҳаммулу сабру бардошти одамиро ифода менамояд. суманакпазӣ аз омода кардан то тақсим намудан тақрибан як шабонарӯзро дар бар мегирад. баъзеҳо суманакро дар муддати 10-15 соат мепазанд. тӯлонӣ будани суманакпазӣ чунин рамз дорад ки одамон дар соли нави оянда дар иҷрои ҳама корҳо бо сабру таҳаммул бошанд ва ҳамчунин ҳар мушкилоти зиндагиро бо тавоноӣ ва шодмонӣ бартараф намоянд. ҷашни наврӯз бесуманак ҳеҷ аст. зебиши наврӯз ин суманак аст. дар гузашта модарони мо ҷашни наврӯзро бо деги суманак, бо пухтани суманак ҷашн мегирифтанд. орзу мекарданд, ниятҳои нек мегарданд ки то соли оянда ба ҷашни наврӯзи дилафрӯз бирасанд. ва имрӯз мо шукр мекунем ки дар давлатамон, дар тоҷикистони соҳиби истиқлоламон тинҷию амонӣ, сулҳу салоҳ мебошад ва ин ҳама бо ташаббусҳои неки хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст.
ёдовар мешавем ки 10 декабр зимни иҷлосияи 20 кумитаи байниҳукуматии мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО дар шаҳри деҳлии нав номинатсияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон фарҳанги суманакпазӣ ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардид. суманак аз замонҳои бостон то имрӯз як нави ғизои ҳаётбахш буда аз донаҳои гандуми сабзида пухта мешавад. дар гузаштаҳо барои пухтани суманак ҳамчун рамзи покизагӣ аз оби борон истифода менамуданд. суманак дар ҳама минтақаҳои Тоҷикистон маъмул буда ҳамчун рамзи сарсабзӣ ва хӯрамӣ асосан дар ҷашни Наврӯз омода карда мешавад. суманак инчунин ифодагари пайдо шудани заминдорӣ ва кишоварзӣ буда муносибату муҳаббати деҳқонро ба гандум ки ризқу рӯзии одам аст ифода менамояд. мо бо унвон ифтихор аз он дорем ки Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. ин ҳама ҷаҳонӣ гардидани Наврӯз бо ташаббусҳои пешвои муаззами миллат Наврӯз ҷаҳонӣ гардид. фахр дорем ки мо дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунем. дар зарфи гирд омода кардани суманак рамзи коиноту замин буда ҷовидонагии табиату инсонро тасвир месозад. дигарон дар хоб мо дафча занем. либоси миллӣ ҳамчун рукни муҳими фарҳанги миллӣ ва муаррифгари миллат маҳсуб меёбад. ба хотири гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ, тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, пешгирии бегонапарастӣ, рушди истеҳсоли матоъҳои миллӣ ва намоиш додани ҳунари волои тарроҳону ҳунармандони ватанӣ дар ноҳияи Данғара иқдоми тоҷикона мепӯшем баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон алалхусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи ашк гузоштан ба фарҳанги миллӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии либоси миллӣ сол аз сол зиёд мегардад. аз ҷумла доир намудани озмунҳои садранги чакан, либоси миллӣ, осори тамаддуни ҷаҳон, катбонуи беҳтарин ва ғайра нишон аз ҳуввияти миллӣ доштани занону модарони тоҷик мебошад. яке аз ин тадбирҳо роҳандозӣ гаштани иқдоми тоҷикона мепӯшем мебошад ки дар ноҳияи Данғара дар сатҳи баланд доир гардид. бонувон аз ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту муассисаҳо, омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия бо иштироки фаъолонашон намудҳои гуногуни либосҳои миллии тоҷиконаро тавассути роҳпаймоӣ муаррифӣ намуданд. қисмати дигари чорабинӣ баъди роҳпаймоии осоиштаи бонувону гулдухтарон дар толори фарҳангии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идома ёфт. дар ҷамъомад гуфта шуд ки либоси миллӣ ҳамчун як рукни муҳими фарҳанги миллӣ муаррифгари миллат маҳсуб меёбад ки арзишмандии маънавии онро ҳифз бояд кард то наслҳои оянда низ ба он аршгузору меросбар бошанд. мавриди зикр аст ки баргузории чорабинии мазкур яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ буда он ба тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, пешгирии бегонапарастӣ, гулдӯзӣ ва рушди истеҳсоли матоъҳои миллӣ, намоиш додани ҳунари волои тарроҳону ҳунармандони ватанӣ равона гардидааст. занону бонувони тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ собит намуданд ки дар эҳёи ҳунарҳои миллӣ, таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ, косибӣ ва соҳаи кишоварзӣ таҷрибаву маҳорат ва малакаву қобилияти баланд доранд. нигина ёрзода аз ҷумлаи чунин занҳост ки дар коргоҳи қолинбофии корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон фаъолият дорад ва ин ҳунари қадимиро ба духтарон меомӯзад. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. нигина ёрзода ки дар яке аз коргоҳҳои фулӯзоти нодири Тоҷикистон қолинбофӣ мекунад, ин ҳунари қадимаи халқи тоҷикро дар мактаби миёна омӯхтааст. нигина иброз дошт ки қолинбофӣ барои духтарон шуғли муносиб аст ва метавонанд бо ин роҳ ба хонаводаи худ кӯмак кунанд. ҳоло ҳадафи аслӣ ёд додани қолинбофии дастӣ ба духтарон буда дар ин баробар саҳм гузоштан дар рушду эҳёи ин ҳунари аҷдодӣ мебошад. мо аз тамоми шаҳру ноҳиё шогирд омода намудаем ки аз ноҳияи Дарвоз будан, Деваштиҷ, Масҷо ки омода ин ҳунарро аз мо омӯхтан ва дар ҳамон шаҳру ноҳияҳои худашон ҳам хел коргоҳҳо таъсис дода кору фаъолият намуда истоданд.
ба таъкиди нигина барои омода намудани як қолини дастибоф мувофиқ ба ҳаҷмаш аз 6 моҳ то 2 сол ва зиёда аз он вақт сарф мешавад. ҳунари дастӣ ки заҳмати бештарро талаб мекунад, ҳамеша харидорони зиёд дорад. занону духтарони коргоҳ мегӯянд қолинбофӣ кори заҳматталаб аст, вале муҳим бароямон доштани ҷойи кор ва манбаи даромад мебошад. коргоҳи қолинбофии корхонаи воҳиди давлатии фулузоти нодири тоҷикистон соли 2022 дар шаҳри Бӯстон таъсис дода шуд ва дар самти соҳибкасб гардидани занону духтарони бешуғ саҳми муносиб дорад. дар ин коргоҳ занону духтарон қолинҳои гуногун андозаро бо истифода аз нахи абрешим омода мекунанд. ҳамзамон дар тарҳу намои қолинҳо аз нақшҳои қадимии миллӣ истифода мебаранд. кори қолинбофӣ заҳмати зиёд талаб мекунад. пеш аз ҳама хоҳиш, агар хоҳиш бошад баъд сабр, ки ҳар як катаки онро шумораш, агар якта катак хато бурод тамоми қолин метавонад гул хато бофта шавад. барои ҳамин сабру таҳаммул албатта ки ва зеҳни тез албатта лозим аст. мо занону бонувоне ки дар ин ҷо кору фаъолият мекунем, албатта ҳамаи нозукиҳоро дар ин тӯли 3 сол аз худ намуда кӯшиш намуда истодаем ки маҳсулоти беҳтаринро бо сифати беҳтарин истеҳсол намоем. дар шаҳри Бӯстон ҳамчунин аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии фулузоти нодири тоҷикистон коргоҳҳои дӯзандагии истеҳсоли пойафзол ва маснуоти заргарӣ таъсис дода шудааст. ҳоло дар ин 4 коргоҳ зиёда аз 60 нафар бо ҷои кор таъмин мебошанд ки 90%-ро занону духтарон ташкил медиҳанд. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, ахбор. дар ноҳияи муъминобод ба истиқболи ҷашнҳои пурифтихори миллӣ омодагиҳо тақвият дода мешаванд. сокинону соҳибкорони ватандӯсти ноҳия низ бо ифтихор дар ободонии ноҳия саҳми назаррас доранд. сурат бахшидани раванди бунёдкориҳо ва давра ба давра бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мухталифи ҷашнӣ дар ноҳия шароити мусоиди кору зиндагӣ барои сокинон фароҳам оварда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. соли равон мардуми тоҷикистон ҷашни бузургу муқаддас 35-солагии истиқлоли давлатиро бо ифтихор ва дастовардҳои арзанда таҷлил хоҳанд кард. дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Муъминобод ба муносибати таҷлили шоиста аз ин ҷашни фархунда тадбирҳои омодагӣ вусъат дода мешавад. дар ин замина корҳои ободонӣ ва сохтмони иншооти муҳим дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия идома доранд. طبق نقشه‌چورابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی از بنیاد 200 انشاءات جشنی پیشبینی گردیده تاکنون اجرایش نزدیک 80% تأمین شده در این سمت کارها با مرام جریان دارد. وابسته به تطبیق چنین هدفها در ناحیه مومن‌آباد نمایندگان مقامات پروکراتورا پیوسته اقدام‌های آبادانی و سازندگی را وسعت بخشیده در این ردیف منتظم کارهای تشویقاتی و ترغیباتی را نیز به راه مانده‌اند. با این مقصد در ناحیه با اشتراک فعالان، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، مقامات حفظ حقوق، مسئولان کارخانه و مؤسسه‌ها، جماعت‌های دهات، صاحبکاران و ساکنان محلی چاره‌بینی معرفتی دایر شد. در چاره‌بینی اشتراکداران جهت باز هم تحکیم و تقویت بخشیدن آمادگی‌ها به استقبال جشن‌های ملی، سرعت دادن روند آبادانی و سازندگی‌ها، پیشگیری همه گونه قانون ویرانکنی‌ها، مخصوصاً شامل شوی به گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی، تعلیمات غیرقانونی دینی، کاهش دادن سطح جنایتکاری و دایر به دیگر مسائل‌های مربوط به پایداری ثبات و آرامی و زندگی آسایشته مردم ناحیه تبادل افکار نمودند. ضمن جریان چاره‌بینی اظهار اعتماد کرده شد که جشن‌های پرافتخار ملی از جمله استقلال دولتی و نوروز بین‌المللی با آمادگی‌های سطحی بلند، عملی‌سازی تدبیرهای آبادانی و سازندگی‌ها، افزایش دستاوردها و در این زمینه ترغیب و معرفی فرهنگ لباسپوشی ملی، تهیه چاره‌بینی‌های با شکوه ایدانه، فستیوال بازی‌های ملی ورزشی و دیگر اقدام و تشبس‌های سازنده تجلیل کرده می‌شوند. همزمان در ادامه وابسته به استفاده ثمرناک قطعه‌های زمین کارم، وسعت دادن کشت بهاری، تامین تخمی خوشصفت و مطابق به اقلیم برای خواجگیداران، افزایش حاصلناکی و رشد بخشیدن ساحه کشاورزی که عامل مهمی بلندبرداری سطح نیکوحوالی مردم محسوب می‌یابد، ابراز اندیشه نموده در این سمت دستور و توصیه‌ها و پیشنهادات سودمند منظور کرده شد. پس از چاره‌بینی معرفتی اشتراکداران در تدبیر عمومی نهالشینانی فعالانه شرکت نمودند. نهالان آرایشی و سایه‌افکن در یکچند موضع‌های ناحیه از جمله حدود مؤسسه دولتی باغ فرهنگی ناحیه شنانیده شده به محیط زیبایی اطراف زینت بیشتر ضم نموده با تامین تراوت و نکهت چنین سبزکاری‌ها فضای مساعد سیر و فراغت برای ساکنان و مهمانان فراهم می‌گردد.
با استفاده از روزهای آفتابی و آغاز فصل بهار در کوچه و محله‌ها، خیابان و گلگشت، شفت راه‌های نقلیاتی، مؤسسه و کارخانه‌ها و دهات دوردست ناحیه به طور دائمی هر هفته تشکیل اکسیه‌های تازگی، شنانیدن نهال و گل و گلبوته‌ها راه‌اندازی شده منتظم بهر آبادی و آسایشتگی دیار عملی کرده می‌شود. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه مومن‌آباد، اخبار. سرسبزی وطن مرامی ماست با مقصد تطبیق برنامه دولتی کبودیزورکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در شهر و ناحیه‌های کشور معرکه نهالشینانی وسعت داده می شود. در معرکه نهالشینانی با مصلحت متخصصان و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی نهال‌های سایه‌افکن و میوه‌دهنده شنانیده شدند که به بهتر نمودن محیط زیست مساعدت می‌کنند. همکاران ما گزارش می‌دهند. جهت سبز و خرم نمودن محیط زیست و تطبیق برنامه دولتی کبودیزورکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 معرکه نهالشینانی در شهر و دهات کلاب وسعت می‌یابد. تاکنون بیش از دورنما نهالان میوه‌دهنده و سایه‌افکن همیشه سبز و آرایشی و گل و بوته‌ها شنانده شده در تل و تپه‌ها و دهاتی که در بلندی‌ها جای گیرند شنانیدن نهالان ادامه دارد. این هفته در دهه سریجر جماعت دهاتی دهنه با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی، شعبه حفظ محیط زیست شهر و حشر دستجمعانه ساکنان اکسیه نهالشینانی برگزار گردید که در شفت راه ماشینگذار و تل و تپه‌های دهه نهالان مختلف شناندند که بعد سبزش به طبیعت این موضع زیبایی دیگر میبخشند. در اساس نقشه نهالشینانی کبودیزورکنی برای تیرماه سال 2025 بهار سال 2026 در شهر کلوب نقشه 27000 نهال در بر میگرفت که تا امروز نقشه پیش بینی کرده 101% اجرا کرده است، یعنی 29850 عدد رو در بر میگیرد. در آینده باز کارهای نهالشینانی کبودیزورکنی ادامه خواهد داشت. همزمان در برابر برگزاری چنین اکسیه و شنبگی‌ها سهامگذاری در آبادی و تازگی شهر، فراهم آوردن محیط زیبای تازه برای ساکنان و مهمانان و به این وسیله در سطح بلند و خاطرمان جشن گرفتن نوروز خجسته پی می باشد. در ناحیه ونج بار اول نهال درختان سایه‌افکن و آرایشی با این تعداد زیاد شنانیده می شود. این راه ماشینگرد سال گذشته در اساس سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساخته به استفاده داده شده بود و اکنون مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ونج تصمیم گرفته است که دو شفت راه را پورا کبودیزور نماید. این موسم علاقه زیاد از 2000 نهال درختان شنانیده شده است. در قسمت‌هایی که خاک کم حاصل و سنگ است، علاوه خاک و پارو سبزش خوب نهالان را در شرایط کوهستان تامین خواهد نمود. جهتی باز هم سرسبز و خرم گرداندن مملکت عزیزمان در دو قبت شاهراه نهال‌های همیشه سبز و خرم شنانده شده ایستاده است. در مرحله یکم 2000 سایه‌افکن و همیشه سبز آرایشی شنانیده شد. انجام دادن کارهای ساحل مستحکم کنی برای ازخودکنی زمین‌های نو و وسیع‌شوی امکانیت جهت بنیاد باغ مساعدت می‌کند. گذراندن مشورت‌های صحرایی و مکمل گرداندن دانش و تجربه‌های عملی و نظریوی خواجگیداران از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ونج درک اهمیت اجرای سریوقتی کارهای صحرایی و رعایت طلبات بنیاد باغ و نگهداری نهالان را تامین نموده است. مثلا در این میدان 12 هکتار باغ نو بنیاد کرده می شود. توسط شناندن نهال درختان میوه‌دهنده، آرایشی و سایه‌افکن هدف به تامین افزایش استحصال میوه و حفظ محیط زیست روانه کرده شده است. سال 2026 اگر نقشه نهالشینانی در ناحیه ونج 35000 بیخ پیش بینی شده باشد، علاقه زیاد از 109000 نهال دسترس گردیده است. هدف رشد باغداری، بنیاد و برقرار کنی جنگل و حفظ محیط زیست ارزیابی می شود. زیاد از 109000 بیخ درختان میوه‌دهنده و سایه‌افکن دسترس خواجگی جنگل ناحیه ونج گردید که ما آن را در میدان 175 هکتار برده شنونده و نگاه بین میکنیم. امروز باشد در معرکه نهالشینانی ما در جماعت دهات محمدالله عبداللهیف در موضع باود در میدان 12 هکتار معرکه نهالشینانی آغاز گردید.
имсол дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ниҳолшинонӣ аввал дар ноҳияи Ванҷ оғоз гардид. тавассути иҷрои намунавии супоришҳои ҳукумати кишвар дар самти сабзу хуррамгардонӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ нишондодҳои барномаи кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 таъмин карда мешавад. ҳоло ниҳолшинонӣ дар қисматҳои поёнии ноҳияи Ванҷ анҷом дода мешавад. дар қисматҳои болоии ноҳия бошад ниҳолшинонӣ то моҳи май идома меёбад. раёсати беҳдошти замин ва обёрии канали калони ҳисор шабакаҳои обрасониро ба мавсими нави обёрӣ омода мекунад. масъулин бо ҷалби техникаву механизмҳои зарурӣ дар баробари тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо корҳои соҳилбандиро дар мавзеъҳои осебпазир ба роҳ мондаанд. гузориш дар ин хусус. бино ба иттилои масъулини раёсати беҳдошти замин ва обёрии канали калони ҳисор, сокинони қисмати поёнии соҳили дарёи Қаратоқ бинобар кам шудани об дар мавсим ва паст шудани сатҳи он ба оби полезӣ саривақт дастрасӣ пайдо намекарданд ва ин ҳолат зарурати танзими сарбандро ба миён овард. масъулини раёсати беҳдошти замин ва обёрии канали калони ҳисор дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ҷалби соҳибкорон ва ҳашари дастаҷамъона тавассути танзими сарбанд сатҳи обро баланд намуданд ва акнун имкон пайдо мешавад ки об тавассути канали ҳамшафати дарёи Қаратоқ, томчӣ ва заркамар ҷорӣ заминҳо шодоб ва кишоварзон ба гирифтани дусе ҳосил муваффақ гарданд. каналҳои ҳамшафат пурра аз гил тоза гардида об ба самти муайян гардида равона мегардад. ба хотири пешгирӣ аз сар задани офатҳои табиӣ ва ҳифзи аҳолӣ заминҳои кишоварзӣ ва саривақт таъмин намудани кишоварзони шаҳри ҳисор низ бо оби полезӣ корҳои соҳилбандӣ дар минтақаҳои осебпазир идома дорад. анҷоми саривақтии корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар сою дигар мавзеъҳои хатарнок замина барои пешгирӣ аз сар задани офатҳои табиӣ мебошад. соҳилбандӣ дар шаҳри Турсунзода дар дарёи Ширкен, дарёи Хонақо дар қисмати болояш соҳилбандӣ шудааст. дар минтақаҳои хавфнок ба он хотир соҳилмустаҳкамкунӣ гузаронда истодем ки аз офатҳои табиӣ хоҷагиҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва аҳолинишин ки дар онҷа мардум зиндагӣ мекунанд эминтар бошад. бо мақсади паст намудани обҳои зеризаминӣ, коҳиш додани шӯршавӣ, омодагӣ ба мавсими нави обёрӣ ва аз ин ҳисоб беҳтар кардани сатҳи обрасониву баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ, масъулини раёсати беҳдошти замин ва обёрии канали калони ҳисор заҳбуру заҳкашҳоро тоза намуда ба ҳолати 1 марти соли ҷорӣ корҳо дар ин самт 90% иҷро гардидаанд. механизмҳо ҳозир дар шаҳру ноҳияҳо кор карда истодааст. дар шаҳри ҳисор 3 адад техника, 2 адад экскаватор ва 1 адад булдозер кор карда ҳастанд. дар ноҳияи шаҳри нав 1 адад экскаватор ва 1 адад булдозер кор ва фаъолият доранд. дар шаҳри Турсунзода 2 адад экскаватор ва 1 адад булдозер кор карда истодааст. вусъат додани корҳои созандагӣ, бартараф намудани ҷойҳои харобгардида ва тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо имкон фароҳам меорад ки хоҷагидорон бо оби полезӣ таъмин карда шаванд. зеро тавассути таъмин бо оби полезӣ аз худ намудани заминҳои нав ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии онҳо ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ баланд гардида сифатан беҳтар мегарданд. дар ноҳияи ҷайҳун ба беҳтар намудани шароити ташхису табобат ва хизматрасонии тиббӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. дар чанд соли охир бо ворид намудани дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ ба беморхонаи марказии ноҳия сатҳу сифати хизматрасонӣ такмил ёфта, имкониятҳои ташхису табобат низ ба таври назаррас беҳтар гардиданд. гузориши ҳамкорони мо. томографияи компютерӣ ин дастгоҳи муосири тиббиест ки бо дастрас шудани он дар беморхонаи марказии ноҳияи ҷайҳун кори табибон осон ва сатҳу сифати ташхису муоина боз ҳам беҳтар гардидааст. фароҳам овардани шароити ташхису муоина ва осон намудани фаъолияти кори табибон ин аз ҳадафҳои асосии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва беморхонаи марказии ноҳияи ҷайҳун дониста мешавад. дар ноҳия 1 беморхонаи марказӣ, 1 беморхонаи рақами деҳотӣ ва 4 беморхонаи минтақавии деҳотӣ барои мардуми ноҳия хизмат менамоянд. дар доираи корҳои созандагӣ барои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистони мо якчанд шуъбаро аз таъмири капиталӣ баровардем
و نقشه داریم که تا ماه می سال 2026 پیش از جشن استقلال دولتی ما تمام شعبه‌های بیمارخانه مرکزی و دهاتی را از تعمیر کپیتالی برآوریم برای بهتر نمودن خدمات رسانی طبی و اولی. بیمارخانه مرکزی ناحیه دارای 15 شعبه بستری کنونی بوده، در آن زیاده از 700 نفر طبیبان صاحب تجربه کار و فعالیت نموده، همه روزه با دست و دل پاک و اجرای رسالت کسبی به اهالی ناحیه و ساکنان گرد و اطراف خدمت با صفت طبی میرسانند. در دایره عملی نمودن اقدام‌های بنیادکاری و سازندگی، مسئولین بیمارخانه و مقامات محلی شعبه‌های تعمیر طلب را پورا تعمیر نموده، بهر بهتر شدن سطح و صفت خدمت رسانی به اهالی از تمام امکانات استفاده می‌نمایند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه جیهون، اخبار. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. خیر، سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای کشور برای پگاه 11 مارت سال 2026 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی ها با هواشناسی کشور اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییرآونده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه‌ها بارشات باران و برف به عمل می‌آید. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم، روزانه 8-13 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 4-9 درجه خنک، روزانه 1-6 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییرآونده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه‌ها باران می‌بارد. حرارت هوا در وادی شبانه 7-12 درجه، روزانه 5-10 درجه گرم. در ناحیه دامنکوی شبانه 6-11 درجه، روزانه 2-7 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییرآونده پیشگویی شده، در ناحیه‌های علاهیده بارشات باران و برف به عمل می‌آید. حرارت هوا در وادی شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم، روزانه 1-6 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 5-10 درجه خنک، روزانه از 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییرآونده پیشگویی شده، در ناحیه‌های علاهیده بارشات باران و برف به عمل می‌آید. حرارت هوا در وادی شبانه 4-9 درجه، روزانه 5-10 درجه گرم. در ناحیه کوهی شبانه 3-8 درجه خنک، روزانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای ابرناک پیشگویی شده، باران کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا شبانه 4-6 درجه، روزانه 5-7 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تعبیر خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.